Khubor Phibaro Shakatuk Khubor Jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kasngi kilong. Rai shat ngan klem bu por kinohikai ke Meghalaya Government Lower Primary School contractual teachers Hamadan Malki nadu minta kasngi. Yatri lang kabalang Presbyterian bat Catholic banchina knap thangbru hamu tercha. Yat bait kajinga lang snolem ye kajingja sin CVS College od. Bat da umot dur bat kor shong thai te kiseng bhalang man pinsa nam yaw lurshai. Mentangin pai shiki Khubor bakambanya. Kinong hikai bahap apo kashatri jang Meghalaya Government Lower Primary School contractual teachers kila pelong ye kajing shat ngan baklem bo por Hamadan Malki nadu mentakas ngi shitarik ulber arajar apwe. Kajing ye ki jang kini kinong hikai kalong halor kanong rim balawing kamno e kinong hikai ki bamshim lalat ye ke examen bala pelong da ka sarkar ka batip kum ke Meghalaya teacher eligibility test ne ke MTET. Hakani kajing ye ki layu i de ki posters pat plakat bala tho e kajing tho ban pin i kajing persha ye kajing le ka sarkar jilla ban weng kam no e kino hikai ki bala imsngi bat treshtam ban ai ka babha e kam hikai habakren chikilat pathai Khubor kino hikai ki lai thu ban adu katayo ba arjong banai no pra arajar arpho ki klem yo e ka tulap na ba ka sarkar kala don jingthmu ban thung kam no e ki tu ki bala pass ye ka MTET examen Kilai thu shu kumbala long minta bon na pedeng gini kino hikai kila tam ye ka snem ban thep kam shawai pat namar kila pulut bon snem kam hikai bat kani ka jingle jong ka sarkar ka bo ye ka jing em jong ki minta sun namar na kaliang ka sarkar kala dep ban pelong ru ye ka personal interview ye ki tu ki bala pass ye ka examen MTET. Some teacher they are overage, so when the reply is from minister, he told that those who don't pass this MTET, that means all will terminate from the course. So on that day we request him, sir, where will go, because most of the teachers are overage. They cannot apply to another course due to overage. They have their family problems. Then from minister's side, he told us that those who are overage, that means they will terminate us from the course. So we have big problems for that. That's why we are united. We are here to do the hunger strike, so that the government will hear us, send us that we, the contractual teacher, we have suffered big problems. Kamas bat kajing yalang kabala pelong da kaparish mau kurwat ban pin i kajing snolem ye ki Jesuit fathers kalalong hasin CVS College od haka apu pratarik rumpang arjar apwe kalalong shisha ka bajob ki para bange jang kaparish mau kurwat kilawan na baro kishnong bane shimbenta haka ni kamas bat kajing yalang kinong mikmat na kilai diocese bat kiseng beper kilawan bane slok lang haka ni kasngi naga Shillong Archdiocese la mikmat de Reverend Father John Madur, Reverend Father Genesmus ba J.A. Lingdo, President Catholic Association of Shillong, ba Barnabas Nangba, General Secretary, ba Bidarius Shilla, Secretary Finance, ba Richard Kahit, President Sinjuk Kiseng Rangba, ba Mickey Lingdo, General Secretary, Kong K. Marbanyang, President Sinjuk Kikintay Catholic, Samla Charles Cream, Vice President SACYM, bat kiwe kinong mikmat jang baro kilay seng. Haga kerting jong ka Shillong Archdiocese la ay jingkren de Reverend Father John Madur bat iba J.A. Lingdo. Kajingya lang kala pelem juri ya ke ekabelaja bat kala kerpat juri ki Jesuit Fathers bekim day bandu jingkermen Henry beki day bandang ya chakmat hakaban beteng ya kakam kababha kabakilasdang. Ngilang kam betkalano. Nakarukam matkarukam sain perkhat kabarem bat kabasnir. Kabarem bat kabasnir. Kabarem bat kabasnir. Ngaburo sa kumay kajingkar pahat ka bas ngorep ya kito kibriyew kibakam ya di baki iet palat ya kajat benriyew bade kari iet palat ya kari berkajat benriyew sobha persyai bha pimat kumno haba pi iet palat kata iet palat kata hadu mentah kampat pau kita kesen jong kajing ie jong pi ba pi ie sisya ikam jong pi tempat pa ba pi ie sisya ya kari bat kejat penri kikam yom snam kikam to kikam pentriam kijing khangla ka rai kapar kim dai satya ki dak kisen jong kajing ie kejat penri kim
Pindai setia. Dalaliru. Lana piperkat. Bapi isi. Bagajing isi para bria. Lana piperkat. Bagajing isi para bria. Kajing snow ya perjat benria. Kilong kajing iya jaga ri bagajat benria. Ko para lo. Pila bakalasyo. Para. Let's see. You done manur. Bapen supu bakla. Ring ong ya fig ni kapor. Wat sya ilam bakla. Kejingwan job ni constitution kedai ya fihi. Kibana kani kadang tahan. Kam tami ni kawas kasas bertuai. Kandong ni benut. Bangikwa kum kini constitution kinwan hapori boy district. Kinwan haki wai pat ki district. Jong kani ka jala Meghalaya jungi. Naman ngitim. Bagai jingdon jadi ni constitution kara. Watang madan kasin tunis college. Kisin depan sekolah, kilor itu, kisin merit, kisin Joseph, bat keleng sudang, kata kala kering lupa, ya kiba bon ba, napa Calcutta, na Assam, na North East, banwan pulih apa Shillong jungi, nama badan ki school kiba Bahatam, apa compare di ki school kiba badan apa North East, bat ya ki college sukumju. Hato pinung so tenang, banyak nang penbahapat hadir. Nala ongru ifadar, haka history jong kabalang. Tang kabalang, dan tang kijing sudah, dan tang kinong sun sudah, dan tang kita kijing ki nong penjat sudah, nong penjut sudah, mereka kabalang kaya sekan trem, bat kaya jep. Commission jengka, kapuai sejuk ini kendong puskot, namar kaya ini, namar sani aku belai, tengiru ni sani aku belai, pan penkut, ngadon kawai kijing ong, obedience to God is also obedience to the people. Ka kes yu ringkat bat kiwe pat kiseng balang henin kesengiu blay arpu pratorik rumpang kila play pat ba yaw moddur bat ru eka kor shong thait ka balate ban pinsa nam yaw lor shai hinyauta usamlaw baladu e yela kajing em na kajing sha thombor kinong wei ha kasengi bikiseng balang ki pelong ye kajing yalang yalap persha CAA ha ishamati shis nempura menchwa kata ka arpu pratorik rumpang arajar arpo yaw te moddur balapin wandur bhat hikum kadur jong samla lor shai la play pat ba ah ka step sengiu blay daw President bat General Secretary ka KSU harungkat kajing adon lang jeng ki babun kinong yalam sing bhalang kentup nadu ka FKGGP bat kiwe harungkat kajing adon lang ki bahing asem jong te samla banyada lupa yo kami kenu kajing bam sngotenat nakaliang ka sarkar kala penjuru kajing pahara ishamati nang takum joru shilinter ka thain sora nalor bala penjuru kajing talasi nadu tengar ter shadu ketika jaka kajing lang ka bakham shongkun bat ka bakham iphu kajai hasora ha ka bala yo ban play ka kor shong thait ka bala ainam kerpang ha ka kreteng jong te samla ha ka te ka janmiet ki pai ba de ki hajar ngut kilawan ban sakhi lang kentup nadu MDC ka sora badeiru CM ka KHADC ba Titos W Khan ka kurim bat ki khon jong ba lur shai bat jan baro kiseng bhalang Kani kajing ja kalapan kendet, kalalong kumatiet dok perthat hyang, yangi kum kajat penriu. Bat kham tam ye ki khun samla ki jungi ki seng bhalang ki jungi ki baju yang na ka banta kari bat kajat penriu ngawan hang ni da ka man siam ka basau kya kum unong yalam kum unong mi khmat ngidon ya ka ju ka dauba bangi yang na ka banta ban yada ya kajat penriu kajing yap jong baret kalapan kendet benrio yang hilang baro banga sultanat mentan ya kajing keren jong paim sim kena jong ka himasora ba kalapan kendet benrio ya ka himasora banang ni syakmat kay ka baki de benle kalapan det kenrio ya ki sordar baki lamba snong jong ka than isha mati jong ka hima maulong kai ka bagi dai ban le bakala pen gendet ban riuru ya ka district council ka jongi kai ka bangi dai ban le kom gane ka sngi ba kom gane ka jingkol ko sngi yap jong lu somla kadang pendabram ya wei po wei khot jong ajat ban riu namar ngi so tho
kejat bendeu kebaki kejat bendeu kebayang ele di kejat bendeu kepada yang rasong na gawai kopteng syagawai pat kopteng ni soto kejenge ajengele kidam shubun kejenge shubun kejeng tenju bat shubun jing jauh mat bat jing jauh sna di kejat bendeu pat kena yaim pat kena klan na kapor bat bukan solusi susu kalong ma habadan kanu kejingja ya kit khat jang kisang balang hapadan kejinga ki ILP haw arjar khan reung arjar khanlai nyaki ek ILP la kemi kit khat jang KSU FKGP la thep support tura la thep William Nagar jail la penni ya kadur kot khubor barang la thep MPDA uni on set yakini katas nem andai ka balingmo kalong ba hadu mentar nampat i wai ru balan MPDA nagi badon kti ban penyap yo berlorsa hadu mentang nimpat i baga sarkar kan thep yaki sepolong banang ban penni berkadur kot khubor banang ila shandor ban ila thep yaki apok MPDA nampat i balai yaki dkhot jung kisang balang pi step parat bandra ek tura badya ka ya ka William Nagar jail banong ya kata ka MPDA balai ngi dai kibri ka bakumno Henne kesengi kesyiterik ubenai leber arjar arpuai kawi kekenhun sing bhalang Meghalaya People United Front lingba kejingwat RTI kalalap shibun kejingtuna kejingshna kisuk pit sa Shillong Shangpung mission lingba ke scheme Swachh Bharat lingba ke tanat jangka PHE habakren cekilat pathai Khubor ke Shillong Press Club u President ka Lasken Block u Prang Suyam ulai thu baya keni kesuk pit ke Shillong Shangpung kala IT Banchnaha Village Sanitation Committee balathung da ke Shillong hi Henry ha kejingwat RTI pat lalap bay kejing shnai keni kesuk pits kalong kejing bambiang kejing duna ha kejing thau umau et pate ban thet naki Henry ki pan ni ki trayeng bat shushu ulong ba du arpho yeng ki breu ki bami ki kerteng Henry ki claim yo Henry don pat ki yeng ki bayo ar lightly ki suk pits Ciri idon sispat de usawi yang ma anda kejing budin jongi nama bang claim anda inspection hideng delade dang ya lit taki yang ki ba yo jimbit nok ki bahaya jong ima nok theo kan no kajing drong kan no ki yesna kata ka batai wa student kajing jiliu hajing sha kum ka drawing ki de bansna kum ba live put kajing jiliu dong simitar mo andai kisna ta aku student nok kila penduna kata ka put dah tong situ la ta man dak penduna kum ne kin saya no long ka ta ka jung bat ya kum ki ni kindau ki madu niki mo teng ki sim lagi trai yang kita jadi saya ke ban thedi dala de baka kana baka ne keskim wala sanction put bisa di dang sim na yang brio kata ko ni ko berbaar hak di beneficiary adin bangi budien long ki don ki bro ki ba sumi kerteng andre ki klamyo don hi kato kan long ba trai apo yo sumi tang kerteng padon bat ki yang ki ba kawe ki yang ki dang yo alai teli ya kan nego supir jadi ke bawang filter mah bang filter ya ki coba dan ki yang ki bayo alai teli dan pat ki brio itu bami kerteng ki beneficiary ki balayap asam rius nam kita kumi kerteng lang ke bujing keli ni balai kumi ya kerteng itu balas kelar jadi sa don gitu ki ba ki pateng kita deban ai kerteng no aku tu pateng gain ki try yang mah ki balayap las new pras nam ru kita bawa kerteng nomor ke bisnosi ini ibat kini ke bisaru nong kini kat arla kemudian ba section direct daga long ba ana office mo kini ka kom bisa long ba ki hadin ba kila da pentre kin sanction maki kin ai ong kata-kata jinglot office kan sa yu ben long kini kat arla ru pan na kini ka komite ya kini komite ru kepala appoint daga sno long kasno kam don tip hakane ka ayu supir namar kala sana hakane ka komite bala sana da kasno ma kane komite bala ai kerting ka untuk the village water sanitation committee management committee ya kan project itu apa senang Sampung Misha Kaya kani komite ka kerting komite kani ka WWFC ka Village Water Sanitation Committee. Long ba sa gaway mo kani ka ayo long kung ka jing budin jang kumba RTI ibu kani ka Steve long ki wan pan harus nam arja ka kendai
Adin baik kila yuk approval nak office PG interest nam aja arko. Aku ke direction tan ide ban perjat ke nega jing trek mbah nduk hosing apa. Pala kata kimla. Andre hadu muntah kidang mi ke kadang ngidang wan sekali tapi si ke ong papat tre. Aba ke direction tan apa yang ni sim kila ong ba ki pendek ban perjat ke nega jing trek mbah nduk hosing apa. Dapat kawai mau ngikut pertah aneh akbar juga di sosial media nama office ini dan lang kucing perkat dong ke office ki don mentah kan ya don tio mabale apor mensuangi kan bu kan ba ngi empat wajing tiap lemak artiai kemudian juga tak inspection don la ayo wadaga ii jong tu ka biju kalau la ngi la close file kan yuma ini ka skim non kala dan tadi bagi labu artiai sesedang ni kita kira inspection arsinasian yang apa hadin mengilat lekli ya kai kaumpa nama ba ini ka hapor ba mansua dong inang treda kiwe mata nak bujili lawan kiwe mah tingi ong la wan makna kiwe ro nama kikor kisna ba tekiju am office bujili ra bujili tang mong trade temata pat menehi ngiyo kowe gusti nama ba hadin bang jinglap kene jinglap nang bane ang hadin bangila one inspection adin bangen ada ba kini kijing authority jong kini komite ngena bu yang mesti komplain ka i agane ka tu ka atrek di bunai balada ilat bu adin pat ngilat kendu marmat jaga i teka i pada tu ong long ka ong ngi hak jubab na kumnoe kini besti ong ngi maling sin bangala bu hak jubab bang ipa ka jubab tabat hak ta stiru ngalaman shan ba pat ngilat don ke proof evidence ting adong sedang ngi nilang keseng ngi ikwa ipiga office ba pinsim action halor kene kam Haka arpun nyau turik urumpang arjar arpuai unujor ki sungo UMLA ka food mukayo constituency ula plepat ba ya ka knap thangbru balatip kum ka late kambe shulai eco friendly crematorium hasnong muhter cha bi West Giant Hills harungkat ka jingedon lang UMLA barim urobine singkan UMDC ka than winning ji sungno uchawas lingdo doloi ka elaka raliang uporoman kinjing doloi ka elaka jawai UOR chalam president ka sinra jawai bat kiwe yakani ka knap thangbru jong ka right muter chabi lashna ga jinglut kumba arpunyolak shpolak layo jingarap no MLA barim urobine singkan kat ba shpolak layo jingarap no MLA ka than unujor ki sungo kat ba nyolak pat layasin yang de ki khon ka sin right muter chabi ringkat ka jingkar shan lang ka balang presbyterian bat balang catholic jong ka ni krishnong Habakren ko mukongsan unu jorgi sungo ula ay gajinero shabaro kito gibladon benta ban no sinyang ban shna ye kani ka knap na ka benta ka bha ka met na mar kani ka yara ban pintuna ye gajing mi tidem ka pintuna ye gajing lot ki ding haba thang ye ka met yap bat ka long ru ka bakham khod Shushu ulong badang don shibun ki kampen roy badang don kam hagani shnong kintup ye ka surok paka kilinti sinking bat ki wede kumtau kintui ki brio jongani ka than bukin ye tali lang kawai na ka benta ban wan ra ye ka roy ka par hagani ka than Chang yurap kar iborwi kar kamjo le kamoda bori udah he udah ek kublai kerpang ipi ki khon yung sen raj lani ki bru chimet ki yang mentalang mo yurap open man ye ni ka thau kamoman ko kat kamoman katte wa we kublai kerpang ngan ngali yung ngala wa we kublai kerpang ipi ye ka jing kroy ki pi ni bentaw yes nok tilang open man ye ni ka kam gojok Aga jing lai lupi la daya chania la daya pai itu kada ginong ni cuma ngau man go kam go upen ku igi ulang sa lang kam la dapat hagi than yung pi nga la do ki dong ki chnat ki luti ki sengkeng ki yung ki sem ki skor dang ya perdi cibun ki jing duna la dai compare with one ki thau dengan coach yang ha ki perlok na por habu emi kam ngani ke mensen UM kita jing krek lang UM ni keman sin yang jing penku nei ha ka jing ku ha ka jing im biong inga chemo la da ke imlang sa lang yang iku go i le ikam chime de ngi heiti yu thau bala da pa i chnong go pher la da ke imlang sa lang iman go imlang sa lang go klot ko hia chemi wagitu ginong chong snong ni ko thai na e ha ku Karamte MKM hai kre stop
kre langi, uyas nuk ti langi. Neben tau penku igi lang sa lang. Bat hereng kap buku igi lang sa lang. Kajing yung piyong nga chimat ulang ite. Bat nye klem na penpau. Iya kajing Sampai tak kenal dah dalam. Lapelong ya ke Meghalaya State Shooting Championship Arajar Arhuway bahan riu ke belasdang nadu ke Arpun riu terik batkut no ha ke Arpu Pratarik Rempang Arajar Arhuway ha ke bana pering di Arpu Sangut kinong pop siat kat nyongut ke layo takma ha ke ni ke Singapore. Shwaban Sam yaki kusnam ikong ai Malthwa Branch Head North East Small Finance Bank ila ai ke sponsorship check kat ba Nyolak, how Dr. D. Vijay Kumar, IAS Commissioner, Sports Government of Meghalaya, Yakabala IT, how Pak John F. Kashing, President Shooting Association of Meghalaya. Hakajing Gren Kung Ushongkonor, Dr. D. Vijay Kumar, IAS Commissioner, Sports Government of Meghalaya, Ula Ai Kuble, Yaka Shooting Association of Meghalaya, Yakajing Stambyang Yakajing Yakon, Hadin Bala Shakam Jan Shisnem, Hakaklam COVID-19, Kabala Pinsang Lut Yabaro, Kitam Kijam Hakaperthai Barokaway. Ula ai kuble ya baro kinong job kinong ishimenta bula kintu ya baro bakin tereshitom banwan ra ikaburom ya kajela. Uang manakaliang katanat sports department kikmi lenti bagi kam ya lekai kin zdang biang hapo kajela babaka sorkar kan sya ya baro kila ban yarap ban kinti wiki kam kilan met hapo kajela kum shibenta ban kinti wiki samla. Chief Guest Dr. D. Vijay Kumar, IAS Commissioner, Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, Ikong I Malthwa Branch Head North East Small Finance Bank, Uba Lanu Ignatius, Advisor Shooting Association of Meghalaya, but ki Office Bearers Jangka Shooting Association of Meghalaya, kila ai ki khusnam shekinong job. President Pak John F. Kashing lai kublei ki long he ka 58 GTC ki bela plela ban belong ni ya ka shibenta jong ka championship ha ka short range hamadan rating bala yo iki kintin pinkut no ba Neil Shooting General Secretary jong ka Shooting Association of Meghalaya. Organizing the championships and as I said, we need these kind of events. We will even other associations and even from the state government, the Directorate of Sports and Department of Sports, we will start doing these events. I compliment the Shooting Association and I compliment all the shooters, all the members, all the winners and participants of this championship. We need to, as I said, have more such events so that all sports persons get encouraged and are able to kind of return back to their practice, to kind of trying to excel in the sport. That is number one. Number two is, of course, we just had a demonstration and we saw the small shooting range that we have here, it's very good. But then I was telling them when I went to Goa last pre-pandemic to see the sports infrastructure that Goa has created for its various, for the national games. So there, of course, we saw a large, shooting range. In fact, I saw both in Goa and in Kerala. Obviously, we also will be hosting the national games in 2022. Given all the constraints, hopefully we'll be able to host in 2022, and we will need a shooting range. So we'll work with the association, especially to support this small range. Whatever support the government can give, we'll definitely step up. I'm very happy that the Northeast Small Finance Bank has been able to come forward and support the Shooting Association. I'm told that it will be a continuing support. We thank you and we congratulate you for taking this initiative. And I also call upon other
institutions in the state, whether it is banks, whether it is businesses. In fact, we had Balanu was just reminding me that again pre-pandemic we had a big a conference, a conclave to bring corporates from across the country and from within the state to engage with sports and sports associations so that they are able to provide some resources and support to the various associations. Bat dakituki Khubor ngilapoy siya kabukod tat hadu penginay siyang biyang kablesibon.